Mate. Because Mate, Michelle only wa feeding in our so boss, a being CBM, and some crime a back can find a honey at the ending in our no. Some ye nipa, may a buffoon am de kind, Ghana for one fine charming. So for American, your friends are don't tempo at him on nature. I was hoping no more fine charming because press a bar over cancer. It fine charming. Yeah, that's yeah. I mean, council. I mean, shop. I bedin community. Why? Okay. Abusiamu akwaba ediba too much GH so send any day can here and that's when me ADHD me so say me subscribe button so e for me na fa notification bell no e can say na be upload the baby onsa e betimi aka na abusia beef bi akoso ama beef no ayehye pa ma TikTok ode ene adaje eni posokra akwakoye fans against fans ni nyina ene say Obapa Christy interview ko granty oni Fifi Pratt e wo Kingdom FM ene ense bi okoka fa ni kunu da ho Pastor Lab ho a anya Pastor Lab dem a Pastor Live e be so live e dey see ne so e kan sem bebre e dey share ne no e to no ho e dey na namu nyina e to no ho bo asofo bi ndi obo asofo bi se twa bosomudi obo asofo bi se Pastor Donte mu nyina dey interest sa asofo penifo nyina Obapa Christy ama no ho kwan ama oni wo mu nyina ehia enna any eniguasem bi a okan ya ebebre na etrese ensem fata se sofo ebekeka sa ansem we e dey afa oba waware ne pen ho a empo ema ewo omontem na abusunya ensemi ekross dodo na na babonten aba bekeka bi e dey ache pasala council which was mu nyina e babonten e be kire wo madwen e dey kire pasala bo kire se sofo de unkasasa na abusunya pasala babonten abeba chewo Esrega for say adjubro. Now the answer na yebete pasala be chopa na yenka ye ho kakra bebi asemi e hya ase fie ne bebi ende aba bebi se pasala ba fedi or pacho. Aha. On say ayete say de mfaso wo abeso no say ana me hu ni say nyame aye me. So what ase. Abehu bibi aso wo mfaso. So bo hu ne me hye na ha. Me obi a wo de ho bo me a enwom no wonim kyerɛ kra na metimi ama ogad lance ama wahunu enwom ani so de yete okay so ne measure no ena bia me no nam sesi ya no me wo me papa no mpanimfo bebro mutimi oso ba menya asem bia de pam sem de ma na de yanwom so ati ase bia make eye word bi ena ode aba but I can use it to do something okay that is me okay nti me ne so for love line no na ye odeba ase adwen so ati ase e bi obetimi enya chorus ba me ko studio a me nyum nyina me ana me to me ana me back me ana me ye bibia enti no like it goes it comes so ati ase me de ba no de aba okay sa na ete ba osua ni die na ankasa de wono no o chere gu pipa so okay asa to e de gu your friend is saying cassette so that time an cassette wo ho no to no de wo chere ankasa ba when the I say oh wenya asem kakra oh there na de share be there any ko studio kra engineer kra timi ma yensem so what you say because adwen chere mpanimfo se ani ba ku tirim sa na nwom te wo pese wo kɔ wani mu a utie first na wo studio no bi be round ma say o be wi amenwom nti na watopunu me nente sa so what you say because maybe e bia na nipa no e wa ideas bi a wo de mawa it will help. Obetumi egina ye say like with time no with or no a year Pastor Love no obetumi egina ye say wo project wo more. Oh yeah. The entire mechanism say no ye or ye me kuna me ne wo ho. So what you say? I had to say my former husband so for lovers me nim say me ba wo bebisa and I'm just say na wo kuna wo ne no wa na worry. Say me nim no baby akra. I mean, no baby akra like me nim no like me hu na che. Okay. Okay. So what's the best channel? But here's the case so I know so as we say no. I don't know say yeah na maybe one can say oh me ex is so far as I want to know about it still no. Ensabusuya sa interview yi ne koko fan to kwa nyina na se beef ya hya se nyina de bai any question of Fifi Pratt koko bisai maame Obapa Christy any mwaya o de ma Fifi Pratt Pastor Love tie no anye ne de no so ba bonten ebe so life e kan sembi e de fan Osuani katache Fifi timba to studio ka say o twere anyom de
nanso Pastor Love nyom otwere na de anodin engineers ebo me abaso me ya nyom ema wo de babonten be bubo show aji hu sikadi me last born me no last born or was 16 years to Germany me mfa wonko Germany na kwatram sister monchi akwo koji obi kunu ko fa problem beto fie na me ba no kura so mami hu no o mame ne nkasa ofra mu wa Kristofo usu ye Kristo ni wotu nyamenyom usuban wa brabo ben na kire se wo ye Kristo ni usuban wa brabo ben na kire se wo unim awrade usuban wa brabo ben unam wiase no wa brabo ben na kire se wo kura se wo to nwom obitie wa brabo ben na kire se esese wo bi kura to wo nwom wote wo enwom akura wosa usuban ben usuban wo da na di wiase no emudi ahin na wose ekire se wo kura se ekire se wo kura Kristi Bayfo oba pa Kristi Bayfo adwamamoni ba ni kunu di na tuku akodi ni twam akodi ni twam akodi obi kunu ese betutu ayampia aboa Ghana made in Italy me jitugu kototo entale papa de shewo aboa kurasini kwasi aba wawalie tan we awalie kan Injebusia insembi sei no kwasem sei nsemi mugidi sa okra wote ye no se afemi pa enye nsemo a esefata se be piefi be manum afa oba ono no awoda ho na eno na mpenifo se sumye wowe e ma adwene pasala ba kwakoda adwene ho hu se ne okan ye no wanka ne ye no nti wa babonten abesre Ghana fo nyina se opamacho adwepere eye bufu ene bae eye pressure na e bae busa de yenkoi yenkotie senior pasala ede ne chewpa no etu dwabra ne kosi aboaje etwetwenko Kozimati Michelle one wa fidie nyina so bose ebi nsibiem nsem kra me beka fa ne ho ne ade ne nyina no sem ye nipa me eyabufu na mde kan Ghana fo nkwa ncheme sofo wa American your friends are don't tembo atimo ne chirabusu o nyina mo fa ncheme because pressure bar over cancer eti emfa ncheme that's yeah Yamin council Yamin shapa che be din common bi why okay Intebusia Pastor Lab and the chewpa ababa tuja chese Ghana fo wasremo pa sem na bae no de eye pressure na e bae no de cancer o ye nipa ebufuo etime bentebufuo na bae na no apakotra enu nti so penetra bosom opana chewpa se onfa nche no Reverend Adontin Boatin so pa chese opa chewpa fa che no eye pressure na ode kasasa na eno na manfo bisa ne se pressure no mu ne we if say some obapa Kristi kai enya asembone na wo kan nti pressure na wo kasa ye pressure no pressure ni free obo apa person ye wade deda na ntimi nye na ode fast ko ye ya fede watwa ho eba patch bi so chese che opa na wo pa no ye mfa nche se asem no enye no kre na aka to asofo mpelifo sei ene wo yire no kan di bo manimu asekeke ana ye mfa nche se eye no kre na enwo se babontin na ode babontin se che opa no emu ne we na opa a ye mfa nche ni nyina mu no so ebi chese wa patch wa eye ne sebi penimu se ne onitire na oyade a onu no ho nti se wonu no ho no aba bonten aba be pacha se osre adwobra Ghana fo nyintum na ema adwobro emra ka betini kwa kasase mwe nkama ye moso bi se ensem e wo mu no enye ensem a eye ne kasem ma ye hu e wo comment section wo se na wo so wadwe esichew esifa e wo video si chew pay ene ensemi enyina ho uwia na wo mi subscribe button no so e de ache se wo onya ya wa ye so a me da sinyame ensure afi na notification bell no so aka ho se na be ya upload be bia onsa e betimi aka uko Facebook nso a too much you just like it na share for my makra